I dobar dan ljudi, ovdje sa vama je trenutno sa vama je trenutno Lazar. Kao što vidite, bili smo malo u rudniku, našli smo uglja i napravili smo kamene mačeve i stvari za rudnik. Kao što vidite, imamo i rezani crafting table i idemo sad u rudnik kopati malo ruda. Kao prvo zatvorit ćemo ovo da nam ne bi smetalo i staviti bazu i krenuti dole. Ljudi, samo da kažem da će možda u sljedećoj epizodi s nama igrati Nixa 3.3. Imam dosta kamena, ali mnogo više. Nije, može spojimo ova dva. Ne, onda može na mene poketi više. Ljudi, kad završimo sa serijalom Minecrafta, možda, ali vjerojatno ćemo snimati i Mortal Kombat 5. Malo mračno, da postavim još jednu baklju s desne strane. I ovdje moramo postaviti svetlo. I ljudi, našli smo ugalj. I malo ovog će nam dosta koristiti kad gradimo pod od naše kuće. Tako ljudi, sad ćemo ići malo u dubinu da vidimo, možda naćemo neke bolje rude od uglja, pošto nam ugalj nije mnogo potreban, jel da? Ovdje je malo mračno ljudi, malo ćemo ovdje staviti u svetlo. Krenut ćemo kopati sad malo pravo, da vidimo, možda nađemo nešto. Ljudi, razmišljao sam malo da napravim neku podzemnu sobicu kad se budem skrivao od čudovišta. Pa dobro kužim da bi moglo da bude ovdje negdje ta sobica. Evo, na primjer, ovdje pored ćemo početi graditi sobicu. Nismo pogledali drva, ali nema veze, popit ćemo se poslije na površini uz drva, ali sad ćemo krenuti graditi sobu. Evo ovako. Možemo ovdje kod ovdje postaviti jednu batućnu do svjetlene.
I eto ljudi, skoro smo gotovi s tom sobicom. U stvari nismo baš gotovi, poneću ovdje drva da je malo preuredim i povišim blok, pošto neću ovdje kad skačem ću darim plafon. I ovdje bi mogu da zamislim da bude neko skladištenje za stvari. Pickaxe nam se skoro istrošio. Tako da ćemo ipak morat iskoristiti kameni pickaxe. Da produžimo plan. Da, morat ćemo iskoristiti kamen pickaxe. Eto ga ljudi, mislim da je to dovoljno što se tiče ovoga. I sad ćemo malo početi po plafonu što se tiče plafona. Zato što ako imamo ovako, udarit ćemo glavu. A ovako nećemo. O ljudi, možda pogledamo skopali. Ljudi, mislim da bolje da cijela kuća bude od kaldrme. Biće nekako mnogo bolje i lepše. Cijela ova podzemna sobica ostaje da bude od kaldrme. Sobica, ja kućica. Šta je pada na pamet kućica? Ljudi, možda ćemo malo u epizodama imati probleme sa zvukom, ali riješit ćemo to mi, vidjet ćemo kako ćemo. Ali riješit ćemo. Mislim da ćemo odmah ovdje početi stavljati kaldrmu. Pa ćemo nastaviti kopati i tražiti rude. Tako ljudi, sad smo iskopali ovo mjesto i sad ćemo moći da stavljamo pod od kaldrme. Naravno, soba je malo mračna, osvetlit ćemo je ovdje i moćemo ovdje malo. Da dodamo samo malo, poslije ćemo morati malo srušiti baklje dok dodamo kaldrmu na zid. Ljudi, nismo dodali ovdje, ali popunili smo. Ovdje ćemo, tačno na ovom mjestu ćemo vratiti ovo i vatru. Sve ljudi na površnom mjestu je trebalo da bude. Ovdje bi trebalo biti. Kad se izmeri sa druge strane. Tako ljudi, jedna strana zida je gotova i prelazimo na drugu stranu.
Znači, ljudi, ovdje će biti patnja. Dobro, i ljudi, to bi bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što se gledate i vidimo se vrlo uskoro. Ćao!